Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Anata ko na yun, nanang? Ti ko na, Luella. No agradwara kang 20 high school, sigurado nga saan ka mapagbasa iti kolehyo. Nasapa ka na balo, nasapa ka ngaon na ulila ti ama. Katalo ka nga kakabsat. Namnamayam ko mga rod, nga babayan ti panaglabak, pangluak ti labak at mapagadal ka ti kolehyo. Okay lang nang, mawatan kayo. No agbalasang kanton, ha? Kalbasa nga makapaggraduar ka ti high school, kadagtrabaho ka, kat aduntun di kita agaram kang kada ito ti imulam iti panunot mo. Saan tayo man nakabailan, ti anyaman nga pamuspusan, tawam mat kinabaknang tayo. Ngayon ti kinabaknang nga adakeng ka, saguday mo anapintas, usarem. Usarek ti saguday ko napintas? Kunayo nanan? Uy! Nga makirelasyon kanto, piliem dati at mabalin na. Saan nga dagit ay mamartek, saan nga dagit ay anat trabaho na lang, construction worker, tricycle driver, jeepney driver, agtal-talo, nagbangbagkag. Dati mga opisina, dati di kotse, dati nagwapo nga nabaknang. Nanang, sa mo ako naen nga ambisyo sa akong inam. Praktikal, ti pa nagbiag anak. Sa nga ta pusom, ti osarem, no di kita utek mo. Amo ka mawatam ti kahit ko sawan. Adun nag-araram ka nga kasang ka di. Wanan, anat klasa da nga lalaki di kita. Anak klase da nga lalaki di kita kararam ka nga. Di, saan ka di nga pasig da nga awan ti mabalin na, mamartek, sigsigarilyo, adabisyo. Huwag ko naman. Unang, mawatam nga tamat tente kahit ko sa wait ita anak. Awan rumbeng ka nakuha da nga pilyam, saan ka di? Agsipod, tasaan ka baril nga nasaya at ipanagbiag mo, no makiasawa ka ato na kay mamartek, awan pagtrabahuan na. So nga mumunti kahit ko. Masapol nga imulam iti panunot mo kendrik nam ti pamati. Nga kadagin na pipintas. Kat para kadagin ibawak na. Nalawag na nang. Kat kang kanayon konto nga naglagi pendeta. Dagiti na pipintas. Kat para kadagin tayo nababak na. Gusto ka. Manong nemi na imula dayta apamati ni nanang. Nga dagita nga ron ti pinampanunot ko manong nemi, tayo din nagraduara ko niti high school, saan nakot ka na pagbasa pa'y ni nanang. Saan ako na pagbasa pa'y kunak. Nagsipod ta, awang ba't marami din. Siyempre ka sa sales lady, ti barista ng department store, manong nemi, ket dito'y ko nga namam mo ni Reden. Ni Reden ket guwapo. Ken adda mabalin na talanga naman ng nemi. Di kotse. Dito hindi pagbaga ni nanang. Naku nakitinakin ko. Malaksid nga guwapo, di kotse, adda mabalin na nakariknak pa itin isang sangayon nga rikna. Agayatak keng kuhanan. Nangaroon na nangaruden manong nemi, ido may nagpasya rin dito'y balay, kat nakaad-ado nga grocery items, ti inted na kininanang. Hinik ka na pa'y, ti kwarta, di kakabsat ko. Kasto, tagaram ka nga. Kasto ti ko nakeng ka pamati, nga no, usaram ti sagutay mo anak. Kas kinireden ti rumbeng. Sa mga baybayaganan. Itala nga damang pasyar kang agmangted ka na kiti yan nakado nga grocery item. Saan?
Mawatam nga tamat din ti kahit ko sa wen. Ti bagbagkin ka edi. Nga imolam ti panunot mo, nga tinapintas kat kas para kinikas kinireden. Dito ka po na no apay nga 3 nga bulan nga nagaharim kaniyak ni Reden, idi taklunek, impakada na kininanang kat nag-check-in kabi iti hotel man. Dito nga binurak ni Reden, ti salsal matmatak a kristal. Dito nga pinisang na ti telon, ti langit manong, ket nakunak idi, nga sanak ngagbabawi. Eksipod maparagsak nak iti kastuonin ni Reden, maparagsak na ba dananang kanigri kakapsat ko. Aging kang karidimit lang rabi, nagpatnag kami ket iti agawid, yawid nak dito'y balay, impakada nak din kininanang nga yawid nak kanunit di balay da. Siyempre, pinasuksukan na ni nanang, impatyan na ti kwarta, kat simuro takmatman. Inyam amo na kaniyak ti amana, dududwa dalang nga kabalay. Kadimbaga, ni Reden, nga manipot idiraytan al daw, kad aglibin kami. Nga mabati iso na dito'y balay, kad mapan mga opisina, sangpatanak. Siyempre, inaramid ko ti amin, tapno di kasta, kad magustuhan dak dagiti agama. Iti panagdalus ko, panaglutok, panaglabak, panangasikasok iti hardin. Ang babae met iti panagtultulong kanyak ni Tito nga ama ni Reden. Nakaslamat la, alisto nga nagbaling nga nasinged tiriknak keng kuhanan. Tanagwapo mat akas ken ni Reden mano, kas dadalag kabsat no agabay da. Ngem kalpasan ti makabulan manom nemi, naladaw nga nagawid ni Reden, ket gaputan na bayagak nga napan ng ilukat ti gate manong nemi idi umasadagak ken kuana tinungpanak. Oh, tinungpanak? Nakamay mo yung mga ilukat ti gate? Diyan nakakaibaybat kang umasadag kangak. Sige, anay mo na gano'n. Tasumrek kan. Agkuti ka, tatungpahin ka manan eh. Siyempre kak dito'y balay manong nemi ang sangsangitak. Kada damat ni Tito, arimorti sila na, abay, inapasamak. Tinungpanak ti anak ko dito. Abay, anat basol mo. Naradawak lang na panangilukat tigit, Tito. Nabatik isuna, Tito. Iti sumrek ni Reden manong nemi. Nagaring ka mat palagayan, baba. Langig ko dinapig sabog ka mo. Apag at sinumpam ni Luella. Baba, doon yaman ti problema, may awang kan. Dakam lang dito eh. At dakay ti puder ko. Mabalik nga sa tagar-aramina, hindi may isang babae. Diyak kanimod ko na kang ti babae sa mga dangran. Nangro na tikas ka ni Luella. Nasihat ni Luella. Nagagat. Kung nagpupay nga minket. Agkaribal tagayan, papa. Ano agkaribal ti magbagang? Korsonada yun ni Luella sa ganit. Okay, kuka yun. Kabatakal pasal lang di makabulan. Addan kasukat na. Jakon pagan anureta nga Luella. Taddan kasukat na. Tingkay nangigan, papagayam, ket subag manulay nga paset. Di pagkasalitaan ni Luella iti Ilocos Norte. Nga da ito pagkasalitaan ket may kaduang ente pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan September. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kani Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kendi programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. At mga mangiganyo dito nga programa, lagip tinapalabas, iti alas 12:30 ginggan ti alas 2, iti malemlon sa ginggan ti Sabado. Kading ito dinggan, ti pakabuklan, ti pakasalitaan ni Luella. Lupay kasta, into no, mangrugi dito nga programa, inaktumatla i-share, dito nga programa, dito yung page ni Paring Ray. At numadama kang nagbubuhay tayo, pakis-like, pakishare, kino saan ka pa yung
nag-follow iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Akit pakipalo yo. No may upload to ito nga video iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kumati YouTube channel na. Yung anong yung anime dito, Nemi Ruiz. Aya, Nemesio Ruiz, host iti lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawa. Kahit kumanin, nga ipalagip kada kayo, di kitirakkel nga premium, agur-uray kada kayo, no agsurat kayo, ken mangabak kayo, iti program ating lagip tinapalabas. 50,000 pesos ti awatin nyo, no ta kayo ti grand winner, kaya no ta kayo mat iti first runner-up, umawat kayo mat iti 30,000 pesos, second runner-up, 20,000 pesos, third runner-up, 10,000 pesos, ken may isang special award, nga umawat iti 5,000 pesos. Anya malat orain nyo. No, adda ka dito nga agbuy-buya kat addaan ka iti true to life success story. I-computer mo sa mo isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com wano nemersstudio@gmail.com. No, saan nyo akabaylan nga surat? Siya kundi mang-interview ka na kayo. I-search nyo lang iti Nemesio Ruiz nga page wano Facebook account ko dito. Facebook. Sa kay ag-message iti messenger ko, ako na yun, sir. Kahit kumante pa interview, para itilagip tinapalabas, ko na yun. Tap na makapagka-communicate tayo. Yeah? Okay ba? Alawala. Kablawan tayo man, nagiti agdengdengeg, kaya nagbuibuya. Kaya ito yung video tayo. Ni Dumingsil Adorada, iti Paris, France, ni Bobby Palada, ni Rex Galapia Kakut, Binting, Wilma Agete, stamatan nga Balayan Narding Gawiran, Tawag City, Norelin Perdido Tamala, iti Bahrain, stamatan ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Opelia Bagawisan, Josephine Stango, ni Alan Cortez, iti Kawayan Isabela, Perlita Rivera, iti Shuttle, Washington, stamatan ka ni Riz Ismada Blanc, iti La Trinidad Benguet, ni Erlinda Stabilio iti Hawaii, Shirley Sion iti Hawaii, stamatan ka ni Jewel Bondok, ni Binilda Pakulan de Santo Domingo Ilocosor, Clarissa Dumlao, Ernest Buduan iti Hawaii, ni Mayna Domingo, ni Juanita Viloria iti Waipao, Hawaii, Helen Campus, Teodoro Saludares, Dugay iti Honolulu, Hawaii. Okay, papagayam, naging gayt isa balin tumanin nga video, itintay pagkakaduaan, hindi tumanin agdananggay. Thank you for watching. See you in another video.